Ka sining kong katayo kabakat ninyo hakapor lajya. Ka jingpulin na kitab Exodus kalanong kabalay puar kadkot bakatsan. Hadu kabalay pusang. Teu Moses ulap pai. Bat ulalajit hier nauta ulum. Bat ki artli ki maula knyap. Jong ki hukum haki kiti jong u. Ki maula knyap ki balak thok baro arliang. Balak thok syakmat bersyadin. Kita ki maula knyap. Kila long ki balak le dau blay. Kajing thoru kajong blay. Balak pruit dak halor kita ki lang knyap. Habau Joshua ula yasnyo ya kajing sawa bagi paitpa akilakan hoi. Ula ong ha Moses. Dei kajing sawa kum kathama hajaka dara. Henry ula ong. Dei kajing sawa kabayakan hoi jing job. Ne kajing sawa ba ki lenyar ba syarem. Ngasnyo kum kajing sawa ba ki yarwai. Utang supoi hakata kacaka. Dara bat yo iyo tau kun masi. Bat ki syat. Kajing bitar Moses kila ki ir. Ula bread ikita kilang knyap nagi keti jeng u. Bat ula alan temau yaki hakikat uta ulum. Ula shim nyat ya uta ukun masi. Ubala tau. Bat ula thang ya u dagading. Ula penwet ya u habanda ni jai. Hangta ula bread ya u haka bat la pendi ya ka hakipat Israel. Teu Moses ula ong hau Aaron. Ayu kini ki briu ki le ya pi ba pinwan lam kat kane ka pop halor jongki. U Aaron ula jubam. To ukan rat jonga dei banshu bitar tang e. Pitip ba kine ki briu ki long ki babrai tang ya kajing snew. Maki ki ong yanga thau blei uban lech hakmat jongi. Ya une Moses uto briu uba wan lam yangi nari Egypt. Ngimtip shu raja ayu ya u. Kumta ngala ong yaki. To kito ki badon ksiar kin lau no yaka. Makite kila ai yaka hanga ngala bread yaka hapo gading. Bat sami une ukun masi. Kumla syai Moses ula ong hopait ba. Pila le kapop kebakraw shibune. Mentang red kiu show try. Le se ngala mapenbiang nak bentai ki pop jong pi. Kumtau Moses ula lit pai show try barul ong. Wow, uneu pait ba ula le kapop kebakraw shibune. Kila thau blei da kaksiar yala de Henry mental lada memon. Tumap iki pop jongki lada omla shu. Tu pendam no yanga nga kerpat yeme nagi kitab jong me kaba mila tho. Ben bano try ula jabab ya Moses. Jar ba pop persya yanga. Ya uken ngan pendam no nagi kitab jonga. Apipat menta to kilit yalam ikipat syaka chaka kabang la kren api. Hakmiu angel jonga unlek akmat jong pi. Hakataru hakata kasngi. Bangan wan cengok yaki. Ngan sapen pai kelai yaki pop jongki halor jongki. Kaktin jong try ni sungu yaw blay. Kajing pulih na gospel bakoi jet ko Matthews kalanong ka bakat lai kadkot ka balai puwe dulai pesan. Ujisu layatu yaki sakway pat ka parsi. Kahima beneng kalong kum usambay sinapa. Usambay ubaritam. Ubri ushimbar ubret ubet ya u hala kalangka. Onda ulasan ulalong jentung bahe tam. Ukalalong kanjading hadu bagi sim ki yas 1000 kum haji tenat jong u. Ujisu layatu yaki sakway pat ka parsi. Kahima beneng kalong kum utiat. Kawai ke kantai ke sim bat ke tap ya u halai perha upureu. Hadu ba unda sibaro. Ujisu udah penenkam dari parsi benetu ek baro ki baik baik ba. Paklem kajing parsi om syam la kren haki. Kumta la urlong kata kaba ulai tu lupa ulong. Ngan pendan kam dari parsi habang kren haki. Ngan nyatu haki yaki ek bari nadu baseng ya kepertai ke gospel jong try kajing ro eme Chris.